amahoro y'Imana ubana natwe muri gahunda yacu y'amakuru ya buri munsi unyuze kuri channel zacu. Amahoro y'Imana kuri wowe ubana natwe umunsi ku wundi unyuze kuri izi channel zacu ebyiri ariyo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Turabashuje kandi tubifurije gukurikirana iki kiganiro cyihariye muri iki cyumweru turi gukurikirana inkuru y'umuntu wamenyekanye cyane mu mateka y'ubutabera bw'isi. Uyu nta wundi twa Thomas Lubanga. Uyu mugabo wamenyekanye cyane igihe yaburanishwaga mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC mu mwaka wa 2012 ubu yongeye kugaragara mu makuru nyuma yo gufungurwa. Lubanga wamamaye cyane ku isi yose nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'intambara, akaba ari we muntu wa mbere waburanishijwe n'uru rukiko. Yarezwe kuba yarinjije abana mu gisirikare kandi akabashora mu ntambara. Nyuma yo gufungwa imyaka 14 ubu yagarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho nyuma y'imyaka inafunguwe yashinze umutwe witwaje intwaro witwa Convention pour la Révolution Populaire CRP mu mpine. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku rugendo rwa Thomas Lubanga kuva mu myaka ye ya mbere mu gisirikare kugeza ku bikorwa by'ubu, aho yagaragaje intambwe nshya mu bikorwa bya politike n'imitwe yitwaje intwaro muri Kongo. Turasuzuma kandi ibibazo bikomeye by'umutekano mu ntara ya Ituri, aho uyu mutwe wagiye ugaragara ndetse n'ingaruka zishobora kubaho ku mutekano w'akarere. Mukomeze mugumane natwe muri iyi nkuru tubagezaho ibitekerezo by'abasesenguzi kuri inkuru ikomeje gukurura impaka nyinshi. Ngiye mugiye kubana muri iyi gahunda y'amakuru nitwa Itinya besa nguhaye ikaze. Kuri uyu munsi cyo kuganira ku mugabo witwa Thomas Lubanga. Uramenya uyu muntu wa mbere waburanishijwe n'urukiko rwa ICC ubu washinze undi mutwe urwanya ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa. Benshi bamumenye mu makuru igihe yacibwaga urubanza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Ilahé mu Buholande ICC ahari mu mwaka wa 2012 rwamuhamije ibyaha yarwaga runamukatira gufungwa imyaka igera muri 14. Muri Werurwe mwaka wa 2020 ubwo yasohokaga muri gereza y'Amakala Kinshasa, aho kuva muri 2015 yaje komereza igifungo cye avuye muri gereza y'Ilahé mu Buholande. Yabwiye BBC ko atahanye imbabazi kugira ngo afashe kongera kubaka sosiyete y'abakongomani. Mu bya mbere yakoze agisohoka muri gereza yahise ajya mu rusengero ari kumwe n'abo mu muryango we n'abamushyigikiye. Thomas Lubanga w'imyaka 64 y'amavuko byavugaga ko yari muri Uganda, ubu yongeye kugaruka mu makuru nyuma y'imyaka 4 afunguwe. Yashinze umutwe witwaje intwaro twa Convention pour la Révolution Populaire CRP mu mpine z'amagambo. Mu mwirondoro we wavuzwe mu rukiko mpuzamahanga rw'Ilahé mu Buholande ubwo arimo aburanishwa, Lubanga bivuga ko yavukiye mu ntara ya Ituri agana mu mwaka w'1960. yinjira muri politike mu ishyaka rya MPR ryari kutegetsi bw'icyari Zaire. Muri iki gihe yarakiri umunyeshuri muri kaminuza Ekisangani, aho yize amasomo y'ibijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire aribyo psychology mu ndimi z'amahanga. Nyuma yakomereje mu ishyaka rya UDPS rya Etinya uyoboye Leta mu iki gihe, aho yabaye mu bakuriye urubyiruko rwaryo igihe kinini. Thomas Lubanga wo mu bwoko bw'abahema yaje kwifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa Rassemblement Congolais pour la Démocratie RCD ishami rya Kisangani, Mouvement de la Libération izwi nka RCD KML, wari mu ihuriro ry'imitwe nyeshyamba yafashwaga na Uganda n'u Rwanda hagati y'1998 no mu mwaka wa 2006 mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo. Nyuma Lubanga yagiye umutwe wa MRC wa Jean-Pierre Bemba wafashwaga na Uganda, mbere kugaruka muri RCD akagirwa ushinzwe ingabo, ariko muri 2001 yahise ashinga umutwe we yise Union des Patriotes du Congo. Uyu mutwe wa Thomas Lubanga wafatanyije na Bosco Ntaganda n'abandi nka General Jacques Chalikoza, ubu ni guverineri w'intara ya Ituri. Yashinjwe ubwicanyi bukomeye mu makimbirane hagati y'abahema n'abalendu mu ntara ya Ituri. Thomas Lubanga yaje gufatwa n'ingabo za MONUSCO muri 2005 yoherezwa i Kinshasa, aho yabanje kunindirwa muri hoteli zikomeye, ariko nyuma y'amezi make ajyanwa muri gereza ya Kinshasa. Mu mwaka wa 2006 Thomas Lubanga yagaragaye arira ubwo yaragiye kurizwa indege y'ingabo z'Ubufaransa imujyana Ilahé mu Buholande mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, aho yabaye umuntu wa mbere ufunzwe akanaburanishwa n'uru rukiko. Amakuru atugeraho aremeza ko uyu mugabo yongeye gusubira i Bunia nyuma y'igifungo. Thomas Lubanga yaburanye ahakana ibyaha yaregwaga, ariko urwo rukiko rwamuhamije kwinjiza abana mu gisirikare no kubohereza mu ntambara mu rubanza rwamaze imyaka igera kuri 4. Ahagana mu mwaka wa 2012 Thomas Lubanga yakatiwe gufungwa imyaka 14. Imyaka ya mbere y'igifungo yimaze muri gereza ya Lubanga. Muri 2015 agarurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufungirwa muri gereza y'Amakala iherereye Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo. Amakuru
avuga ko ari muri gereza Kinshasa. Lubanga yongeye kubaka umubano n'abantu bakoranye nawe hambere mu gihe yiteguraga gusohoka muri gereza. Nyuma yo gusohoka muri gereza yabaye hagati y'imijyi ya Kinshasa na Bunia mu ntara ya Ituri, aho asanzwe afite ijambo n'abayoboke benshi cyane abo mu bwoko bwe. Atangira politike bushya avuga ko agamije amahoro n'iterambere. Ahagana mu mwaka wa 2021 Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yashyizeho itsinda ryiswe Task Force y'amahoro, ubwiyunge no kubaka Ituri, yari igamije ahanini gufasha imitwe yitwaje intwaro muri Ituri kuzishyira hasi. Tshisekedi yagize Thomas Lubanga umukuru w'iryo utsinda. Ahagana mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022 mu buryo butavugwaho rumwe, Thomas Lubanga na bagenzi be batandatu bari muri iyo Task Force bashimuswe n'umutwe wa Kodeko bari ahitwa muri Ituri. Uyu mutwe warabarekuye nyuma y'amezi abiri. Mu matora muri 2023 Thomas Lubanga yatsindiye umwanya wo kuba umudepite w'intara ya Ituri, ariko komisiyo y'amatora iramusimbuza ivuga ko umuntu uhamijwe ibyaha atagomba gutorwa, ibyo we yamaganiye kure. Nyuma kunanirwa gusubira muri politike muri Ituri mu mwaka wa 2024 Thomas Lubanga yagiye muri Uganda avuga ko ahunze. Muri Gashyantare uyu mwaka umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri yatangaje ko Thomas Lubanga n'abafatanyije nawe bashinze umutwe w'inyeshyamba bari muri Uganda, kandi ko bafatanyije n'uwa M23 bagamije guhungabanya intara ya Ituri. Gusa Charles Kakani wungije Thomas Lubanga mu kwezi gushize avugira i Kampala yabwiye radio Okapi dukesha inkuru ko umutwe wabo wa Convention pour la Libération Populaire CRP udakorana n'abarwanyi ba M23. Uyu mutwe wa Thomas Lubanga ufite ishami ry'igisirikare ryitwa Force pour la Révolution Populaire, bivugwa ko utaratangira ibikorwa bya gisirikare muri Kongo. Abasesenguzi bavuga ko uyu mutwe ushobora kuba ikibazo ku mutekano mu ntara Ituri, kuko Thomas Lubanga ari umuntu ufite amaboko n'abantu benshi cyane bakoranye nawe mu barimo n'abakomeye bari muri politike y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburasirazuba bwa Kongo busanzwe bushegeshwe n'imitwe yitwaje intwaro. ONI ivuga ko irenga 100 ubu ukomeye muri wo ni umutwe wa M23 ugenzura ibice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru bwite ku muryango wa Thomas Lubanga mu myaka irenga 10 ishize nuko yari umugabo ufite umugore n'abana 7. Reka ngushimire cyane ubana natwe muri gahunda y'amakuru atandukanye tubagezaho. Uyu ni umusozo w'amakuru yacu yo muri aka kanya. Reka ngushimire cyane. Nimba uri mushya hano ndagushikaza gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro byacu. Nimba kandi wakunze ikiganiro cyacu kora share, ugisharing kigere ku bantu benshi bashoboka amenye ibijyanye n'ibikorwa dukora, kanda like, ndetse niba ushaka gusangiza ibitekerezo byawe wajya hasi muri section ya comment usige igitekerezo cyawe. Reka ngushimire cyane. Shalom.